onde runde record Triza enda mu recordire no niki kia recordirwo mutindire ha ru mu role sete ni akondurije ni kunjira ati nda recordire Triza nda mu recordire niki kia recordirwo niki kia recordirwo ni akira wa Janyara rithekio ni akiuga thekio Esther Baubachi ni kuga thekio kwani okoni nda recordiru mu kwenda ati niki kia content ine ire ya recordirwo that is the main point. So okomundu areci ni akondurije that is Nanishi by the way. Na uri kwenda kumwira atiriri. Andu nimatige kurehe mashai matakataka. Mashai matari na facts. Amashai matari na facts. Mari kwate agakaro ni umete gwake agathiko. Agathiko. Karo ni wa kudumu. Na rekire ikiri mwire. The reason why I'm saying this it's because boy child akoragwo muno na andu akumutetera. Boy child akwenge na mtu akumtetea. And I'm saying this because I have 4 boys who are my nephews, who are my sons. I won't even use the word nephews. Hawana watu wa kuwatetea. Tuongee tu kweli. Etokiarie marriage can fail. Tike hiko kia bere ko fail. Onagia kwa chiko shiferete shigana. Hiko kia feriria kimwe. Shoka gigari ko keke. Onagia itare dra hikio giteo. So hiko ne kefera gadwa gai. Wacha tuache kushikilia ni kama na dori kiuria very simple. Unajua shida yenu nyinyi mnachukua na a lot of makasiriko. Mko na makasiriko sijui ni ya nini. Dori ya kiuria terere. Umuthi uyo ri karosi. Karokei. Kana CK. Agitikana na Keire. Manyamu ino ne dito ito. Ene rekede magweteto gutiri ko dumagikidwara. Karoki mu muthi agitikana atiga kara gogo mara kenda guto ne amutigite ri. Karangu atenda wapi mnafikiria anaweza atirudia ati? Of course no. Ati manasist. Hi narcissist mwenzangu. Mudhuri ya datu ikile narcissist kurewe. Sasa mimi what I want to say is mimi sina makasiriko ni na kugethia tia. Kumare ya dari ya muiso dikarira rege na kila yato midadire ne papa kurumu. Na dikirira rege ola ke papa ni ume social media kana ki adapt tani. So me what I want to say is na mnisikize tutie kule hero msheni otari wa ama because Karoki majatoka kwake ako gari alichenjiwa gari ona matubirira ya magwa Karoki makwa ng'ombe ni moderaria. So tuache kuambiwa uongo tikai kuwa kitanga hali ni yathire okay yathire ya replace ro nayo ri mutigitorehere simpost replace na ingine you know wateni kuleta moshene yenye haikamiliki hapana mimi ni ako kuri kido dirugire Karago has been a darling to many. When he was doing charity work, when he was doing good to people, he was a darling. Now that because anapigwa juu ya familia yake moko muhoraginya mumuhoraga na ni ndiragaruriye gitamadira na ni mukimuhora demwe na wake cause mimi atakama hajaini nisaidia direct. Mimi Karago hajaini nisaidia direct ati ni ana tedewa ili muamushidi. Ona event yako ndari oka. Ona event ile ndari nayo 2023 Karago dajokire. But kuna kitu moja nitaishi kumheshimu. When he came to help yule mama wa Nakuru mwenye hananga mikono. Dagareti gwetha besha demugurire guoko mutumia ucio. Utire mundu ono omwe. Hakuna mtoto mmoja ali come through. But Karangu alikuja midnight. Akakama akafanya hiyo online thing. Agika udo ucio na mutumia ucio muthio yori kinya muthio ariagira guoko gwake. So mimi hata mkinitu simfanya nini ni hana Karago. Yule mtu mwenye anafanyanga mazuri then munageuka. Niyo kwa kuri kidu dramenyire. Hizi streets za online. Umuthi mukujita darling baby. Rosio mugasoka munu me hatare ginya. Unajua ile mnatusi mtu bila second thought. Ivo. So my friends, niyo nakana mwaruma na mwikete mwitane gui mwitane data mwitane ke. Me I don't give a damn. Niego ikaro haha no gutetera Karago. Nyondo wakawega kamodano nageka. Tulikuwa tunaenda charity works na yeye. Mundu dakora wale perfect 100%. Ona nijikorete mawoje makwa. Hata mimi nimejama vitu zangu. Mimi siko perfect. Ni venye tu sina mtu wa kunitoa huku kwa streets za social media. Ni venye tu sina mtu wa kukuja kuambia Irimo anakuanga hivi na hivi na hivi. That is the reason. But today, venye watu wananijua mimi naendanga kwa mashule napatia na sanitary towels, nasaidia wanyonge, napatia na pampers, napatia na sanitary. Hivyo vyote kuna watu wananijua hivyo. But magerehe ukawojega kwa kanini? Wananitoanisha like
kamoja. But let me tell you something. Me personally, mukihora Karago ndikoragwo ndi mwena wake. Ni undu waka wega kama ndonire ni twathire Kenyatta Hospital. Tugiteithia na kuciare na cancer ona giko ni ciakuire. Cire mberera-ini ni tutetagira because we did everything to save them. I have seen a lot of like maundu maranya nete yagika ni maigi. So mimi as long as mnampiga mwana waka yereke ya one mwago. Tondu ona gwathia te gutire ndimalisho kana na ti. Ati ni olewe kwanza. Si lazima kila mtu aolewe. Tutihikaga ha mundu ahikaga hake. Mtu olewa pahali pake. Niye personality wa irimo toginya ahike ati nigera demoke ni street social media shikora go shiri ungrateful because street za social media ziko so ungrateful meja a lot of negative things oikoni kana gomo dio mura ahura na mura tora mu mwetaga be tene togira hutirie Karago gai tene mundu agira ukiria huti Karago murakora mo kireta mukahana ndungi but today because ako chini already mnaendelea kumpiga hata kama ako chini na mimi nilisema na kufa na yeye whatever makes him happy go for it man go for it na motike kona hema sai matare na akiri goko machai matare na shukari mashai magoma makuati agakaro ni umete ati da nyoba simuongee ukweli ni nani ndege kure di kwani si atwa gitondo ile sio kasiario haha to murenda kuheago osai mugatora ko muruma gakaro mukiuga agani marayas agani milayas agani sai chick motiarie ma ona mwe muraruma karo le mwali ro asiro wake simuongee ukweli kwa nini mwaongea uongo mimi taongea ukweli mimi naleta facts anaamka afanye nini ako dwara kuna ni dali kwako gukoma ako dwara kuna kana mutegere gasha ni ako dwara kuna dali kwako gukoma mtu uko na page yake ya post what you believe is right. Post kwa page yako, ino ni yakwa. Hii ni yangu, na that's why I post whatever that I want. Na gutire hede. Ati akianza, vile tena ukitora digirira. Ugone da record ya triza, da mu record ya okweda tere. So what? Nira kide kewere, nira gitida haha. Nie digi hora na mundu no mwene ndo wa musi wa mundu. No ni ndira he kindu gitagwo facts. Ugono godauga ni ndirarehe kindu gitagwo facts digirira ona mugiturau ona purity comment nigetha ati thekero digirira rigi maithori maradanire mari ma muico mababa kurumo na ndaugo ona babarumo ni uma social media tike kuona irumi nie nguga kira kiriho tondu ukite kuingirira purity na wira wake na kiriekaga ona na nyenderia products ni ndinoka ha kumuruma kana tutinde ha tugishinurana nake it doesn't add up because kira tumaturwere ni musi wene ni aposti gikiri ko kauga ati nani kira joere ni giki hatire hado ni ndiroka ha ati kwabirire ku atiriri ndirahura mundu individually. I'm not like fighting anybody, I'm not fighting anyone. I'm here on a mature ni de wanyire on a mature level ati ni ta wairimu wa musiri ugo mura ugo mura kwabirire ha ko he ni andu atikaro ni umete gwake ati hari ni atunyiro au mata ta kiheki aroru ne maheni Karoni acenjirio ngari ena ngari ya Karago. Karoni chenjiwa gari. So, hizi vitu zote mnaleta hapa. Leta na mulete facts. Nina mwingine ndipo postera bisha. Niko mpostera. Ngoja gari shie parking. Dena bisa. Na ule dile hagutina gishidana na inywe. Kendo gani aterere. Ado ni mati kurehesha yo tariho. Otoria muwe. Recording ile rarekereithio thutha. Mwe 100% sure tikaro rarekereithie. Muko mnajua. Lakini because she's one woman you want to accuse and abuse and insult, you have to, and because she doesn't talk, no gira mogira ugire niwe warekereria mukimenya fio yeye si yeye aliachilia hiyo chai recording ya mwisho tikaro warekereria ni ajira ona mogiga lewe muthonire nduge kome ndume page ni yakwa ndwani follow ona mutiabereria yete goki mnaitanga nini nasikianga yeye tuna boycott simu boycott kani is it a big deal kai nie doraga goko kai social media muremona niege nie toka advertise kira direka dare ke ku advertise then ugo bakwa yana to ne afata tinyu muruma ne ora mokwenda mwikira mokwenda udura weho ni o I will always talk the truth and shame the devil na mwenda kunu mari oya irumire ciothe kira gituma kira giothe utigariti nigetha uhothe mutorira-ini waku kira giothe utigiti nigetha mutorira waku uhothe numai na atumia iki goko ona mwetuaga te mutire athuri na murathiru na athuri ene no inyui ni nyumo igoko mukinuma muigitu ni athuri ene na no kunuma muranuma nie ndire haha gutetera mutumia uigitu ni muthuri ene de haha gutetera mutumia uhikite na karacirio. So wacheni kuleta
ateta tuikaraga Mars. Atukangi Mars. Sisi tuko huku kuwaletea ile kitu yenye tunajua. Nie dile goko kunini mambo, kusugarcoat mambo. Leo acha leteni kama mkona yangu, leteni muyanike hapa. I have nothing to lose because I have no one to lose. Nigo tire modogote, nijikaraga ogwo de dutagira mawira makwa. Gakorona mimi whatever I have right now, I've worked for it. So, inyeti de homukirumana, mojete data. Mojete de igode eto data na kite siaraga. Yani mona tudisiaraga dodo wa gutetera karagu. Eto ndero ndari ko de triza enda mu recordire.